Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Buriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Tori ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 13 z'ukwa gatanu. Ishami rya gisirikare ry'umutwe wa Hamas ryavuze ko rizakomeza kugaba ibisasu bya rokete kuri Israel, rivuga ko ngo kurasa ku hantu nka Tel Aviv byoroshye kurusha kunywa igitonyanga cy'amazi. Abayisilamu babarirwa muri magana bateraniye kuri stade ya Kigali mu kwizihiza Eid al-Fitr, umunsi mukuru wisozwa ry'igisibo cya Ramadan, ariko wizihijwe mu buryo budasanzwe kubera coronavirus. Icyorezo ntabwo dushobora kugiha amahirwe y'icyuho, ubwo rero ibijyanye n'ubusabane muri iki gihe ntabwo byemewe. Igihe tuzaba tuvuye muri iki cyorezo cyangwa tugitsinze burundu tuzasabana. Muri aya makuru kandi turaganira n'umwe mu bakunzi b'umuhanzi w'icyamamare Bob Marley mu rwego rwo kwibuka isabukuru y'imyaka 40 y'urupfu rwe. Mwibukira kuki? Ndibuka cyane rwose indirimbo ziwe, inyigisho zirimwo zimaze kunyigisha kuba mukuri mu bintu byose bimbako. Ntiwibagirwe kandi n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye, duhera mu burasirazuba bwo hagati, aho ishami rya gisirikare ry'umutwe wa Hamas ryavuze ko rizakomeza kugaba ibisasu bya rokete kuri Israel, rivuga ko kurasa ku hantu nka Tel Aviv byoroshye kurusha kunywa intama y'amazi. Ibindi bisasu bya rokete byarasiwe i Gaza mu gihe Israel yongeye kurasa ibisasu byo mu kirere kuri ubu butaka nyuma y'irindi joro ry'imirwano hagati y'impande zombi. Kuva ku wa mbere w'iki cyumweru abantu bagera kuri 83 barishwe i Gaza, mu gihe abandi 7 biciwe muri Israel. Inkuru ya Sebastian Asha muri yumva mu ijwi rya Victoria Nkunda. Urusaku rw'ibikoresho by'impuruza rwumvikanye mu mijyi inyuranye ya Israel, ubwo ibisasu bya rokete bigera kuri 50 byari mu kirere byerekeza rwagati muri Israel. Byarashwe ubwo umuvugizi w'umutwe w'abarwanyi ba Hamas yagaragazaga ubushake bwo gukomeza guhangana na Israel, anahamagarira abanyapalestina batuye mu karere ka Cisjordania kayobowe n'umutwe wa Fatah guhaguruka bagahangana na Israel. Igisirikare cya Israel kiravuga ko guhera ku wa mbere mu maroketi arenga 1300 amaze kuraswa muri icyo gihugu, ayagize ingaruka ku baturage arenga 260. Israel irategura gahunda zo kohereza abasirikare barwanira ku butaka mu gihe ibitero by'indege muri Gaza bikomeje. Tukira aho ngaho muri Israel, indege nyinshi mpuzamahanga ziravuga ko zahagaritse ingendo zazo ku kibuga cy'indege gikuru cya Israel by'agateganyo kubera iyi mirwano. Ibigo bitatu byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'indege, United, Delta na American Airlines, Lufthansa yo mu Budage na British Airways yo mu Bwongereza, byahagaritse ingendo zabyo zijya cyangwa ziva ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion hafi ya Tel Aviv kubera impungenge z'umutekano. Abayobozi b'ikibuga cy'indege bafunze Ben Gurion ku ndege zihagwa kubera inkeke z'ibisasu bya rokete zinyuzwa ku kindi kibuga cya Ramon hafi ya Eilat mu majyepfo ya Israel. Hamas yavuze ko yarashe igisasu cya rokete kinini ku kibuga cy'indege, ariko umutegetsi muri Israel yakanye ibivugwa n'uyu mutwe wo muri Palestine. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari, abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko umupolisi yakubiswe kugeza apfuye, abandi bantu 46 barakomeretswa i Kinshasa, igihe imitwe ibiri y'abayisilamu yasubiranagamo bapfa kutumvikana ku burenganzira bwo kwizihiza isozwa ry'igisibo cya Ramadan. Polisi yavuze ko iyi mirwano yabereye hanze ya stade yitiriwe abahowe Imana i Kinshasa. Amashusho yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga yerekanye umupolisi ari guhondagurwa mu mutwe kugeza aguye hasi, umurambo we uratwikwa. Silvano Kasongo ni umuyobozi wa polisi Kinshasa. Malheureusement, il y a des extrémistes de part et d'autre. Ikibabaje nuko hari ntagondwa hana hariya zitifuza gusubiza hamwe no gusangira igisabisho.
bateye ibintu biturika batera bikomeye igipolisi tukaba dufise n'umupolisi umwe yapfuye imodoka imwe yaturiwe izindi 11 zononyewe cyane. polisi kandi ivuga ko yataye muri yombi abantu barenga 30. Aya matsinda y'abayisilamu yashyamiranye ni amwe mu bice by'abayisilamu bamaze igihe bahatanira kuyobora urugaga rw'abayisilamu muri Kongo. Tukiri kuri iyo nkuru ijyanye n'umunsi mukuru wa Eid al-Fitr ku bayisilamu mu gusoza igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Abayisilamu bo mu Rwanda bo bawizihije mu mahoro ariko mu buryo butari bumenyerewe kubera icyorezo cya coronavirus. Abayisilamu babarirwa muri magana aho kuba mu bihumbi nibo basengeye kuri stade ya Kigali mu murwa mukuru kubera kubahiriza amabwiriza ya coronavirus yo kwirwanya nyine. Mu butumwa bwatanzwe abayisilamu basabwe kwirinda guhura ari benshi no gusaranganya ibyo bari bafite nk'uko bimenyerewe ku munsi nk'uyu. Jean-Claude Mwambutsa yasuye aho basengeraga mu masengesho ya Eid al-Fitr kuri stade ya Kigali dutegurira inkuru. Kuri stade ya Kigali mu muhango wo gusoza igisibo cya Ramadani, abantu batarenze 500 batatinye imvura nyinshi yari yazindukiye ku muryango nibo bari bemerewe kwinjira ahantu basanzwe bahurira basaga 8,000. Uyu mubare mutoya cyane watewe n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana avuga ko ibi bihe bisaba abayisilamu kugira ibyo bigomwa uyu munsi nk'umuhango wo gusangira ukurikira amasengesho. Iki cyorezo ntabwo dushobora kugiha amahirwe y'icyuho, ubwo rero ibijyanye n'ubusabane muri iki gihe ntabwo byemewe. Igihe tuzaba tuvuye muri iki cyorezo cyangwa tugitsinze burundu tuzasabana. Amatangazo menshi yakomeje gutambutswa n'inzego z'igipolisi yaburiraga abitabiriye umuhango ko guhurira hamwe ari benshi byaba intandaro yo gukwirakwiza ubwandu. Gutinya ubwandu byaje kandi byiyongera ku kindi kibazo gikomeye cy'ibiribwa byazamuye ibiciro. Uyu mugore twahuye avuye mu isengesho rya mu gitondo yambwiye ko nubwo ibihe bitemeye ko atumira inshuti ngo nabo babana mu rugo bitoroshye kubabonera ibihagije. Amavuta arahenze, umuceri, isukari, amasabune, mbese byose ntacyo kidahenze ariko byari bitugoye nyine ariko twarabikoze. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wemera ko hari abakomerewe cyane muri iki gihe cy'igisibo ndetse no kuri uyu munsi wo kugisoza. Mu gihe cy'ukwezi kw'igisibo ubuyobozi bw'abayisilamu ngo bwatangije gahunda idasanzwe yo guhamagarira gufasha abadafite amafunguro. Uyu ni Sheikh Imaniriho Ismael, umwe mu bayobozi b'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ubwacu twishatsemo ubushobozi kugira ngo hatazagira umuntu wicwa n'inzara cyangwa se ubura icyo kurya ku mugoroba wo gusiburuka umunsi aba yasibye. Twatanze imiceri, twatanze ibishyimbo, twatanze amavuta, twatanze ibiribwa muri rusange. Uyu munsi ukaba umwihariko w'uko nta muntu ugomba kubura icyo kurya ku manywa cyangwa nijoro. Bitandukanye nuko byari bimenyerewe, uyu munsi abayisilamu ntibari benshi mu mihanda. Mu gace ka Nyamirambo bizwi ko gatuyemo na benshi muri bo, wabonaga abantu atari benshi mu muhanda ndetse n'urujya n'uruza rw'imodoka ruhamenyerewe rwagabanutse cyane. Amaguverinoma yo ku rwego rw'intara mu Buhinde ari kugerageza kugura inkingo za coronavirus zibarirwa mu gaciro ka za miliyari z'amadolari ku isoko mpuzamahanga kubera ko inkingo zikorerwa mu gihugu zabaye iyanga. Leta ituwe cyane ya Uttar Pradesh yavuze ko imaze igihe ivugana n'ibigo bikora inkingo birimo na Pfizer. Ibindi bikuri inkuru ni umunyamakuru uri mu Buhinde wa BBC Ambarasani Ethirajan mugezwaho na Premier Ndikumagenge. Ubuhindi bwatanguye umugambi wa mbere munini wo gucandaga mu ntango z'uyu mwaka, bukaba bwari bwizigiye guha urucanco abantu bwari bwashize imbere bukoresheje AstraZeneca ihingurwa mu gihugu ku ruhusha hamwe n'urucanco rwabwo bwite rwitwa Covaxin. Ariko urugero rwo kuzihingura ruri munsi cyane y'izisabwa kandi ubu zirakenye cyane ku buryo umugambi utagenda uko wari wategekanijwe. Abategetsi b'intara byabaye ngombwa ko bacira hagufi imigambi yabo yo gucandaga mu gihe ibitigirize bandura navyo byabaye umurengera. Ku bantu barenga miliyari imwe na miliyoni 300 Ubuhindi bufise incanco ico gihugu gikeneye ni nyinshi cyane. Mu gihe rero abahingura izo ncanco ku rugero rw'isi nabo basugerejwe cyane n'abazirondera, ntawe uzi ryari hazoboneka izobaha Ubuhindi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kesoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com saa 12:39 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuza Miryango Igoma.
ni kuri FM 93.8. Abadepite batatu muri Kenya bari guhura na perezida w'inteko ishinga amategeko kwisobanura ku birego by'uko ruswa yatanzwe mu nteko ishinga amategeko. Bavuga ko bamwe muri bagenzi babo bakiriye amadolari agera ku 100,000 kugira ngo batore impinduka ku itegeko nshinga zari zishyigikiwe na perezida Uhuru Kenyatta. Umwe muri abo badepite batatu, Moses Kuria, yavuze ko yemeye ko amafaranga ya guverinoma ayafata kugira ngo atore ashyigikira guverinoma, ariko ngo yishimiye kuyasubiza. Ukuriye ishyaka rifite ubwinshi mu nteko ishinga amategeko Amos Kimunya yahakanye ko ruswa itangwa mu nteko. Bwana Kuria yavuze ko yiboneye neza iyo ruswa inshuro nyinshi. Kuwa kabiri tariki ya 11 z'ukwa gatanu wari umunsi wo kwibuka imyaka 40 y'urupfu rw'umuririmbyi akaba n'umuhanzi w'icyamamare Bob Marley. Yatabarutse ku itariki ya 11 nyine z'ukwa gatanu hari mu mwaka w'1981. Bob Marley wamenyekanye cyane ku isi mu njyana y'umuziki izwi nka reggae yapfuye azize kanseri. Yari afite imyaka 36 y'amavuko gusa. No mu karere k'ibiyaga bigari rero yarazwi kandi akunzwe. Ani Niyonzima ni umwe mu barundikazi bakunda Bob Marley, akaba anayoboka imyumvire n'imibereho y'ikinzwe nka Rastafarianism. Mugenzi wanjye Florentine Kwizera avuganye nawe atangira amusobanurira icyamuteye gukunda Bob Marley. Ndibuka cyane rwose indirimbo ziwe, inyigisho zirimwo zimaze kunyigisha kuba mukuri mu bintu byose bimbako. Ndagerageza kubifata neza, nkafata inzira mbi nkabanza nkayishyira hirya, ngafata ibintu mu nzira nziza. Indirimbo yiwe ukunda kurusha izindi, gukora ku mutima gusumba izindi niyi? Jenda kundi indirimbo Africa Unite, unye niyo numva isigaye ishikako. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. Kubera ko tugeze mu gihe umunsi yuko abanyafrika dukeneye twiyakira, tukiyemera, tukikunda, tukongera tukitaho n'ibyo iwacu by'abanyafrika. Uretse ibyo watubwiye byo gufata ibintu mu nzira nziza, kuba positive, ibindi ugendera nk'umurasta nibi? Namukuye ko kuvuga ukuri, kutajya umunwa ngo mvuge ncisha hirya, nkeneye kuvuga ikintu ndakivuga uko cyategerezwa kugenda, atawe ndenganije cyangwa atawe mvuga ngo ndaryamiriye. Ni ibyo bintu byinshi namukuye ko. Naramukuye ko nukuba kumva ko nigenga mu kubaho, ndigenga mukomeze. Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Niwe wa nyuma ashengeye muri batatu batanguranye umugwi The Wailers. Peter Tosh yamukurikiye nyuma y'imyaka nk'itandatu mu 87. Bunny Wailer agiye muri uyu mwaka. Kazoza kiraga ijyabo ukabona gute nk'umuntu akiri muto, gashobora kuzimangana canke gashobora kuhaguma? Oya, ntibaza ko katazopfa kazimanganye, kubera ko umudiho wa reggae d'abord n'umudiho ukundwa n'abantu benshi ku isi yose. Hariho abantu ani iyo bumvise nk'umuntu w'umurasta babona imishatsi, dreadlocks canke agatabi, wewe uwo babwira iki? Murasta k'umushatsi, murasta n'ingendo, murasta n'ingeso umuntu afite ku mutima n'icari. Chakora iyo ngeso nziza yo kwitwara, yo kwitonda, ntabijya umuhisi Bob Marley yigisha mu majambo yiwe. Bob Marley rero nkuko nyine mwumvise ni we utugejeje ku ikinamico Urunana. Urunana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo.
Cedric atangiye gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe na Jackie. Petero akomeje gutitiriza ababyeyi be ngo bamureke ave i Nyarurembo. N'urunana. Ego bawe. Ubu se wozindukiye kiri n'utundo sori. Wahora n'iki muge? Ubu ngiye kureba nyine uko papa yaramutse. Yo ihangane ni ukuri. Narabyumvise ngo nyine ya COVID-19 yamugezeho. Niko bimeze nyine ubwo nta kundi ari mu kato nyine nk'abandi bose bayirwaye. Ubusamiza ate? Mbese ugira ngo hari ikibazo afite? Reka da. Nyine urabizi ko bayimusuzumye bakayimubonamo ariko nta kimenyetso cy'uburwayi yari afite. Yego. None ubwo niyo mpamvu yakurikiraniwe mu rugo. Ubwo rero nyine nta kindi twakoze uretse kubahiriza amabwiriza duhabwa n'abaganga nyine ajyanye n'ukuntu bakurikirana umuntu wagaragayeho COVID-19 akakurikiranirwa mu rugo nyine kandi abaganga nyine nabo bakomeza rwose kumugenzurira hafi. Bamugenzurira hafi kandi bamukorera rwose buri kintu cyose kimufasha kugira ngo akire kandi vuba. Yego disi. Ariko nyine nizere ko muyubahiriza yose uko yakabaye sori. Hato namwe atazagira uwandura. Cyane ukuri dukora ibishoboka byose tukayubahiriza. Ariko se nyine sha mugeni ntawamenya rwose gihe mfite ubwoba. Bw'iki se kandi sori? Teka sha. Bw'iki? Ntawamenya hari igihe buriya nakwandura nanjye. Oya. Burya igihe cyose wubahirije amabwiriza yo gukurikirana umurwayi wa COVID-19 mu rugo niho wakwandura sori. Ngiye mukomeze muyubahirize rwose pe. Ubwo nyine buri gitondo mba ngomba kuhanyura nyine ngo mwiteho na nimugoroba nkongera nkahagera. Yewe no gukomeza gukurikirana rwose. Nuko biba bidashoboka ngo n'abandi bamugeraho bamusure. Natwe twakaje tukajya kumusura rwose. Ndabizi rwose ariko ntabwo bishoboka. Agomba kuba wenyine kugeza igihe abaganga bazongera kumusuzumira bagasanga yarakize neza nta virusi ya corona gifite. Yego. Ariko we Karame. Uzi ko nyine mvuye kureba uwo muzehe ejo nimugoroba nahuye na wa muhungu wawe Cedric nkagira ikibazo. Kibazo ki? Erega bwari bwatangiye guhumana. Tekereza n'ukuri kuba yarakiri mu gasozi. Cedric se? Hari ikibazo se? Ngo iki muge? Reka uriya muhungu wanjye rwose iyo yamaze gukora imirimo yose namuhaye akayirangiza. Ashatse rwose yanatasa sita z'ijoro. Yampaye. Gusa uravuga ibyo ukomeje? Koko. Ndakoze ngo hari ikibazo? Kirahari. Kiretse wenda ari umukobwa. Njye nibwo nahangayika. Rwose kuko wenda haba hari abashobora kuba bamuhohotera cyangwa bakamushora mu ngeso mbi. Umva muge ntukishuke. N'abana b'abahungu mba mugomba rwose kubakurikiranira hafi de. Nabo barahohoterwa rega. Njye mpanyenge nazijya ku mwana w'umukobwa rwose. Kuko bidatinze bashobora guhita mutera n'inda. N'abana b'abahungu rero mugomba kubakurikiranira hafi. Mukabarinda rwose. None se urashaka kumbwira ko utari wumva umwana w'umuhungu wahohotewe? Nise ko ntacyo bivugaho mama. Ibiki kwete? Nukuri rwose ndakwinginze mfashe bimunyumvishirize mama. Ndeka nikorera imirimo wa mwana we. Wambabariye mama, wambabariye koko ukabinsabira papa. Ati wambabariye ariko pete. Ndakumva. Reka nkubaze. Ubwo kuko urumva najya imbere ya so nkamubwira ngo iki nkavuga iki kirimiko. Nyine ukamubwira uti rwose aho umwana amafaranga yagiye kwikodeshereza akageto yiberemo. Ngo gaki? Nyine umunsi abanyemereye gukodesha akazu nkabemo rwose muri bihe natangiye kwiga kaminuza. None ubwo byose yaguhakaniye nge nabihera he wa mwana? Erega mama, umunyumvishirize ko ari bwo bwose bizamfasha kwiga neza. Erega kwiga kaminuza bisaba kubaho mu buryo bwihariye mama. Ariko wa mwana we, ntereye mu ryaso. Ndakumva. Ubwo ko kurumva uri umuntu wo kujya kwibana mu nzu ko kwikodeshereza. Erega nabishobora nukuri. Ariko se reka nkubaze nanone wa mwana we. Yego ndakumva mama. Ubwo ugiye kwikodeshereza ugatangira kwibana wajya urya ute? Najya ndya ariko. Ubwo se ninde wajya gutekerana? Wajya ntekera se? Wajya ntekera. Ubwo wumva uri umuntu wo kujya muri geto rwose ukabamo koko nta n'isoni ufite? Mama erega nje maze gukura. Kuko kurumva umuntu atangiye kwiga kaminuza nkiri umwana. Ariko nsubiza icyo nkubajije. None se si ngombwa kwiga kuba nk'umuntu mukuru mama? Ngomba rero gutangira kwimenyereza ubuzima bwo kwirwanaho hakiri kare. Cyangwa urashaka kujya mu rugomo wa mwana we?
oya njye rwose nzitwara neza nyizera. aha njye nta kindi rega nshaka uretse ikinyorohereza kwiga neza mama. Kandi mama ni ukuri ntureba nindangiza kwiga kaminuza yanjye ngatangira kwibeshaho namwe nkababeshaho ntibizabashimisha koko? yego bizadushimisha ariko ukeneye gukomeza kwitabwaho umwana wanjye. ariko ubwo wanyizeye koko mama? aha ndaza kuvugisha so numve ariko nta cyizere ngo uhaye mwana wawe. kugize ubwoba Devo ku bitaro bakubwiye ngo iki? sha Jackie ni amakuru mpawe na hahandi twohereje Nadine ngo bamukurikirane. hayiwe ngo bimeze biteze utambwira ko COVID-19 imuhitanye? oya Jackie ntiyapfuye ngo ariko ararembye. nicyo kinteye ubwoba kuko ntawamenya hari igihe kiriya kirwara cyamuhitana. mana yanjye we. ariko nanone nta kwiheba Jackie ari mu maboko y'abaganga. cyakora ibyo nabyo biratanga icyizere. aha rero ni naho ngera nkibaza nk'ubu abantu bategereje ikihe gihamya kindi ko COVID-19 ihari koko? si uko se sha? ubu se bategereje kubona ko hari uwabo cyangwa uwo bazi bamushyingura azize COVID-19 kugira ngo bemere ko ihari kandi ko irimo kugarika ingogo koko? ahubwo se Devo karame disi buriya Nadine aramutse yipfiriye kariya kana byagenda bite? urashaka kuvuga se ko nako kapfa? nyine ndibaza ntiburiya kariya kana kakwitabwaho nande? umuryango wakitaho. uwuhe muryango se? ako se ubundi uribaza byinshi ntafite se? nyumvira Devota ni ukuri cyangwa wibagiye ko se ari Stefano kandi anafunze? yego arafunze ariko hari umuryango yasize. ariko wa muganida ubundi se we ubu niho kari ako kana ka Nadine? oya ubu gafitwe na wa mujyanama w'ubuzima Nonsiyata. okay uko biri kose nako ni ugukomeza kugakurikiranira hafi tukamenya n'amakuru ya Nadine kugira ngo gakomeze kitabweho uko bikwiye. kiri ko abandi banyeshuri turimo gutaha wowe nkaba mbona wicaye mu ishuri ahubwo urambura ikaye. winderanza Cedric ngwino dutahe mwana. reka maze nikoreye homework abamaye ndabizi ningera mu rugo simbona umwanya wo kuyikora. reka sha reka turebe umwaka mwarimu yabahaye ngo ufashe kuyikora. ego man bisa Cedric ntushaka ko ngufasha se? bisa se uzi ko ntarizi ko ufite ibere ryiza rinini wana. ariko nk'ubwo ukoze nihe Cedric? ni kwibere ariko undi kuki wahoraga wambaye iki gipira cyatumaga amabere yawe atagaragara koko? reka nongere nkoreho sha. nkubitiye icyurushyi. nta soni ntuzongere n'iri na rimwe. naringize ngo uranyemereye ngo nongere nkoreho. mbisa se nyine urankoraho se unkoraho icyo wakoze kuryawe. ubwo rero urumva uri ntakorwaho. urankoraho se unkoraho icyo wowe wakikozeho siki? ngo siki kandi ubwo nakongera nkagukoraho. ibeshye wongere unkore ku ibere. ariko urumva uri akataraboneka kadakorwaho. Cedric niba utikunda wongere unkoreho ndakwereka uko inama zambarwa. ariko se ko wahagaze uwo mu muryango wa mwana we? ni ugushyiramo intera rero ya metero muzehe kugira ngo natwe rwose twirinde kuba twakwandura. ariko nawe wakabije firi ndabona ahubwo washyizemo nka metero 3 si imwe gusa. oya ariko rero nibyo rata abana banjye aha nimuko ko mushoboye mwirinde da iki cyorezo ngo ni COVID-19 nanjye narabikirishaga ariko dore ibyo byankoreye mu kanya banumva ngo ariko nk'abantu mwe umukwe wawe rero yaje kugusura papa. nuko ni byiza rwose bana banjye. none se muzehe urumva bimeze gute? ariko rero numva ari ibisanzwe simbabara nuko unyuzamo nkumva nk'akantu k'agakororwa n'icyaka nyine cyo kuba mu rugo. byatewe nuko abaganga bagukurikiranye hakiri kare ako ka virusi katari katangira kugutera uburwayi. ariko rero mwabana banjye mwe rwose abaganga bacu barakora rwose pe bankurikiranira hafi dore ubwo bampaye amabwiriza ngo ngomba kubahiriza nanjye nkurikije ukuntu baba bavunitse ndayubahiriza. kuyakurikiza rero cyane uko bikwiye muzehe kuyakurikiza rwose. nibyo rero umukwe wanjye na Budensiya n'uyu na mukuru we baba bankurikiranira hafi bacunga nyine ngo barebe
koko nyubahiriza ugomba kwiyubahiriza ariko niko bamfashe bimeze nk'umwana oya ntabwo ari ugufata nk'umwana muzehe mubazane n'agacupa se nibura hanyuma rero muzehe ukomereza aho ngaho rwose kugeza igihe abaganga bazakubwira ko nta kibazo ugasubira mu buzima busanzwe ese wa mwana ugira ngo biroroshye uzi kwirirwa aha ngaha mu cyumba nta muntu ukwegera uje wese aguha akato yewe ubu sinshobora gusohoka ngo nikorere n'akantu na gato ntabwo ntugomba kubikora rwose izo zose nyine ni ingaruka za COVID-19 ku bantu bayirwaye ariko rero mwabana niba ari isomo naribonye dore rwose aratubwiraga bati mw'abantu nimwirinde mwohereze amabwiriza mupfuke umunwa noneho ngaseka agakumbagara n'itata yo murarindagiye nk'abagaya nk'abagira none yewe numvaga bitazangeraho pe noneho byakugezeho rero nyine nkomeza kwiberaho bisanzwe ariko ngira ngo nandajwe na Nadine ahubwo se wari uzi ko Nadine we ngo ari mu bitaro amerewe nabi ngo ni indembe rwose ahubwo no gupfa ashobora gupfa rahira rero oya se ngo ameze nabi cyane rwose aho bamujyanye kurwarira ni mpamvu da ubwo nanjye naremba cyangwa nanjye ikanampitana humura papa abaganga barimo kugukurikirana humura rwose mwana wa icyakora nimbona nkize iki kinyago umva mbese nyine nzaba umuyobozi w'abakangurambaga mu baturage bose tubakangurire kwirinda icyo cyorezo ngo yenda gupfa Petero karame papa enda hano tuvugane mbere yuko njya kuryama sha yego ndaje nabitabye papa ndagira ngo tuvugane kuri cya cyifuzo cyawe umaze iminsi utugezaho yego ndakumva harya ngo urashaka ko bigenda bite si bya bindi se mama ye yakubwiye papa ngo urashaka kuva hano muri rugo ukajya kwikodeshereza sha nibwo rwose nzashobora kwiga neza papa hanyuma se wa mwana we ndakumva ubu rero ngiye kubikwemerera ngo ayo mafaranga yo kwikodeshereza ako kageto kawuvuga yego papa ni ukuri urakoze cyane papa basi uretse kwishima maye buretse kwishima nanjye aricyo ngomba kubanza kugusaba icyo mbanza kubanza kugusaba rwose yego ndakumva papa mbwira rwose nawe ugomba kunsezeranya ko nugera muri ako kageto kawe muri ako kazi uvuga ugomba kwitwara neza uranyumva ni ukuri nzitwara neza papa hari ibyo ngomba kugusaba rero kwitwararika icya mbere ugomba kwirira agakungu kawe n'abandi basore bagenzi bawe nzabyirinda rwose ugomba kwirinda ibyo njya mbona n'abandi basore bishora mu nzoga ugasanga baratangiye ubusinzi mbese barigeze yize imiziki icyura oya rwose papa ibyo sinabikora cyangwa se ugasanga batangiye kujya mu ngeso mbi ingeso mbi ugasanga baratera abakobwa b'abandi amada urabyumva neza oya ibyo simbishaka rwose oya rwose nabyo ntabwo nzabikora umva se ndakumva iki cyo ngiye kugitindaho ngitindeho ariko yego ndamutse numvise ngo hari umukobwa w'abandi wateye inda nzahita guca muri urugo rwanjye uranyumva ngo uremesha negurira abazimu mu ndaro umunsi yamenye ibya Mutesi na Petero hazacura iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abamwikira mico urunana ni nabo
dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. Gusa n'imbere bw'igitangirana natwe nakubwira ko Hamas yavuze ko izakomeza kurasa ibisasu bya rokete kuri Israel, ivuga ko kurasa ku hantu nka Tel Aviv ngo byoroshye kurusha kunywa intama y'amazi. Aya makuru ushobora kongera kumva kuri BBC gahuza.com yarawe na Mark niyo nkuru. Ndi Prudence Njumva, Neva Misiri yane dufasha kugira amajwi kugira barengurutse bakoze guhitamo BBC gahuza miryango uraraharyana na ejo.